Saleh, Ya. kita berjual janji lah. Ya. Saya ada geran tanah rumah saya, harga 3,000. Berilah saya pinjam 1,200. Tak banyak, 1,200 saja. 6 bulan nanti saya bayarlah sekaligus, macam orang berjual janji. Saya dah kata, Encik tak boleh, tak boleh. Beginilah Pak Saleh. Ya. Pak Saleh nakkan duit, bukan? Tak boleh. Baik. Tak payahlah tunggu saya sampai 6 bulan bayar sekaligus. Saya akan bayar tiap-tiap bulan. Ayo. Jadi Pak Saleh? Tiap bulan. Saya jamin Pak Saleh. Tak boleh tidak, saya mesti bayar tiap-tiap bulan. Ayo. Jadi Pak Saleh? Ya. Saya jamin Pak Saleh. Ayo. Jadi Pak Saleh? Ya. Ayo. Jadi Pak Saleh? Ya. Jadi Pak Saleh? Ayo. Ya. Jadi Pak Saleh?